أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amalama magazine di Mali TV fleba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni yanyel bi shino nafla keneka noye sungalo sunani na naflai. Silame be min seli farda selu bela jele kofe. O sungalo sunani na noye bi shino naflai. O ye joko nani ye salamu blako fla. A joko kilingo kili Fatiha senya kili suratul kafirina noye kuli ya ayuhal kafirina o senya saba. Joko nani salamu blako fla. Joko kelengo kele Fatiha senya kele suratu kafiruna noye kuli ayu hali kafiruna o senya saba anga je anga kala nyogon fe. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جوكو ناني دو جوكو كيلو كلي فاتحة سينيا كلي أيامين كلا سانوي سورة كافرين أو سينيا سبا سلامو بلاكو فلا كوني ماميني أوكي تقولا ko Allah subhanahu wa ta'ala bi o ka jurumu o ka fili kata o jurumu abolu ya fatel yaro abe soroka mami abidu bakele mami ye alabato jolla kika o ma bakele baraji alabo dimo ani munun sara jihadi kene ka bo o ma bakele fene baraji dimo ala ko no ya an islamu bela jele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.